svima, ja sam Amina i dobrodošli na moj prvi video u ovoj novoj godini. Ovim putem vam čestitam novu godinu. Današnja tema ovog videa je 21. vijek ili savremeni svijet. Juče kada sam se vraćala, busem kući s posla, slušam dvije drugarce kako pričaju. I jedna drugo govori kako je se ona provela sa momkom za novu godinu. Toliko gadosti se dugo nisam naslušala. To me i navelo da vam snimim ovaj video, da pitam pogotovo ženski rod. Zašto ste to sebi dozvolili? Sada sigurno razmišljate ko je ona da nama nešto govori. Pa razmislite dobro, više nije kameno doba da muškarci vladaju. Morate sami sebi biti bitni. Morate, jer bez obzira što je 21. vijek, čast neće nikad izmoliti. Vjerujte. Mislim da niko ne mora nekom nešto dokazivati, jer osoba koja je poštena i kada ta osoba voli tu osobu, mislim da njemu ne treba niti jedan dokaz ljubavi, jer to se osjeti. Sada sigurno razmišljate kakva je ko ona da mi to govori, ali vjerujte, sačuvajte čast žene, što god bilo, zbog sebe, zbog svoje djece, jer kako god okreneš, vi njima morate biti uzor. Jer kako god oni vas gledaju ko oličenje dobrote. Ja nisam staromodna djevojka, mislim do neke granice normali, ali jednostavno čast nikad neće izmoditi. Sačuvajte žene. Ako mislite slično kao i ja, komentarišite mi dole. Ako vam se svidio ovaj video, lajkujte ga i pretplatite se na moj kanal. Ljubim vas.